like adjustment talk show on 62 to the Constitution of India and Autonomous State episode 502 lo harap pora ini lo kecing pening kilian ke lasi non nilai dong akhir hai sarjai katha retired IAS officer alangli pandame muthot studio lo ke papen alangi na citong ngapor akhiro report lo sa lasi nali pandame start sandia gadon pipe jadi lo lasi aprangsi lagi tum chini lo kado kabe tambe non Christian anil tum kiri matum anke penak pelake Yesus Kristo ki thura ni lo mate Easter Sunday lasi aprangsi sar pandeli ka chunging rika la hello Good Friday mate lage Yesus Kristo ki thi arni lo la pen ni thoma arni ki chok tho hon ba ke ki thi lo lage ki thoro lage penak lo lasi la so putha penanga controversy mate isi Yesus Kristo han accuse mate atai ki do pusi Jihudi leaders atum ke thegiding ke thekre atum la phan akoi kipi pondu lage inut rebel mate lage inut kahinu da kamunit ke chokchi amunit ko akoi kipi pondu lasi laso puthak Good Friday mate Yesus ki thinan ko alam thela pen Easter Sunday puthak nang lipan ki patan je pasi neli nang lipan chone ri ko penapsi Easter Sunday jelang setanon aprangmensi nang litum kadewi karpiang long di masau long kidu ara katum han an nilitum APHLC ahin pen Easter Sunday akardong pirok kardong Good Friday pen Easter Sunday deobar hukur baran ni pen deobaran ni ani thok si lakhalo kapithi ke Yesus Kristo pan kapithi ke hukurbar anerlu amat alama bangala sonlo ala Yehudi etungge anerlu bar ni kam sam hoy baji ke thom ben si arni gaisa Yehudi tungge Israel tungge baji ke thom ben si arnia kaprek le la pujoge dia masih Thursday Brihospatibar arni gang sam baji ke thom ben ke arni kaprek lo pojo masih Brihospatibar mane Thursday Brihospatibar anerlu baji ke thom ben si hala kapithi ni thom ko ge la aponde kapithi ia thege ason ngapre kali Yesus Kristo bang hokalam than mare lapot arnam ko pima arnam ke kichitang tumar nam kali lagi kering ada tumar nam lagi kichitang tum pan kali lagi pusiala kading je la penalang li puge muni da tum ange Jehoman cingbar citlu kita ka kaninge hala mesen aod mesen lo tela ka arnam dengpo kuninge bare la gentile pulo Yehudi ka lidia ka tum hanan ta ejat berlo kuninge de hala Yehudi atum ateng bangke Yehudi dharma ateng bangke Yehudi atuman si arnam asomar chok lapen arnam alam ka charli ta Yehudi atuman si charli long chok ji mane Israel tuman si charli long chok ji ason akai ka pre tunan charli dun long li ya lam pe doge amar Yesus Kristo bang ho alam than bare lo amar muni to ame prang soi lo lam da chini lo hastro lam chini lo ame prang soi lamala Yesus Kristo bang ka pe bon kang tung ke Yesus Kristo ke Roman government atum abirudhe sikit kurabang lake arlo ke do songa lida pusi pugang tu mane extremist pusi pugang tu Jews atum Yehudi atenge atemala bang so Israel atum Yehudi atum adet anta Roman atum si cerai tip
terakhir non ini tumle Karbia tumle India arlo ke duduk wasan amat abu tisia kecing aku ke ili tumta netung India sukali netung independent popular mati di Karbia tumta son hatak si cuma tumta pulau naga tumta pulau aho tumta pulau ala bangsa la son hatak si ala Yahudi tumta netumta metangare chodo netumta dek do apot Roman itu kan dapat damruk nai kulaya siala Roman tumhan Roman government pan khajana da pipe dia nai utahala arlo ke do song atu hukum ki pidu la masila Yesus Kristo panta nang arlo ke do song pura Roman itu angnu kapacit thang kapet klang ya pan kapot nam ya pan si kapot i abino ke ha ke koi bori ya tema Yesus Kristo ke political lang ni sedang dunde political apa ni pupela ke hala kapiti podok dok hota pulang ni rajo ke dak kali pirte kali puje pulang ni rejo lo hok lo kita ni rajo ke dak pirte kali rejo mana hala karjo mana tu munit ke doan det ke doan arejo wabak hala sih dah masih hala batai sinang lining doi mene hala Saduki Farasi pato mane Israel tumungbong dharma ke thie tumlu dharma che raya ke thie tumlu thek re mucho benara lawyer tumdu mahala tumsi Yesus Kristo pan la Roman arecho atumang no bondai logic ke a tactic ben claim dam amasi nang utha Yesus apan gipu Roman recho government pan itum tax pinai ma pinang ne puyo ala extremist ge pinang ne politik ipulo kan te recho da do Yahudi to recho do la recho yong apu la pan pechu piju nomad la pu papereng mesen la poson si TV non elituma leader to manta son si ha government pen claim lo papering mesen lo tan dia la sota Herod rechu do sota Yahudi to rechu papering mesen lo munit tum hanchenek pigan dhala Herod rechu ke ame thangan si chu et lo jatta rata tum ma sap lang le lo rata tum ma duk pik sota amasi Yesus Kristo pulo ande nang tum hala poisa nang bika amat poisa coin ni poisa pilok asagela share poisa lo ne pini ma ti di share pa sa poisa namasi komada anoksa lo le yo amasi kado ita pulo lage romana richu anoksa lo ante pula romana richu kaselama bostuan ke roman richu pan pinon arnam kaselama bostuan ke arnam pan pinon Yesus Kristus thakron amahal daktan nepune der leloti akoi piune der la puja amal ga hala dharmo alidar dengan ning jangjit ong chot nep long le da koi pi long le da pok la wela non la pan Yesus Kristus pan papi ki podok dok a goton la le la pulia ke an par ke Yesus Kristus pan pi ki lo non le di than lo te la ke ding da dingo po ba ilitum non pan ke thadi tum la le kang ni gali ilitum pinida kang ni ke ta semet ke penap ke Easter Sunday po la si karbiang long ben di mahasaw long ke tu Christian dum pan an ke kardom ke pi Easter Sunday kardom pi pan si itum da kang ni po la si la analam si than chot lo alam ke la helu halawang sohota de arlo ke do tum do non elitum der le arlo ke do tum do pocket udang de pinta de tum chini lo arlo ke do tum do elitum ta autonomy state hang bom ke di hala son hala dakta la masi Saint Paul ta pheri tu duk la phi amar hala so Saint Paul la Jesus Christ ki de la phi lo la bangge setahala sohotala arlo ke do tum do ko kamati arlo ke do tum ke la Roman government alam arjuna nipu
la sihala Saint Paul ki pu hadi la pugali pu government alam ke arjunangi pu hada taki punduk abinonge hala Yahudi tu mana Christian hala sulke ong da ong AO neli ka podi long ting ke ong AP ka pod jo amasi sumber na pu illegal account ron kapi phuk lo te li thang be pudun bati la si la son se den nahi pu si je Saint Paul ki pu la det kacari tu alam e kroidun et nangi setala Jesus Kristo ke pupe Jesus Kristo ke hala Herod richu phane ing check lo Luke chapter 13 lo la pen ang ding so bang 32 lo hala ke tok lo go tell that fox tu hala richu phan lo kang check na so hial phan than ka ni ga hok lam ke ni than bom pu ni ing ton te lu la salam Kasi lada ka bang isi rat tumba confusion doko asap so upusan men sige pache ton ma la pe lada mahugo jadi pinangan tumba bang pulo government kopi ma ke bang mate rat charia song konom dak keja tum konom alam aju pet nanji akhir tum alam wat ke doklo kan de rat tum si adai doko ko ba ke chok ke son doko nasi la so konteks bang asap sunali pe kla tu chera som de la bang rat tum bang ko chini tu po nili kitab ke wan ne de jo tasi thur lo lai le alam bang ki thia ban perem det lo ki thi penta thur thu pyut lo la pen la phi hasining dam joi lo Okay, so sa kero report pilo na poson Good Friday pen Star Sunday kapacit to ni pena arni bang kana no Christian anim ke ko tum an bang ke pena ke Jesus Kristo ki pen ki thura ni lo pena bang ke nasi kado ka tum halan dame tuning ri pondo itu me pen talon dun pamenon celebrate dun pamenon kado ka phantam me tuning ri pondo tum hen dame nasi non dam tu pilo na non next topic bang ke lang lo Atumi jong Assam Chief Minister Karbi Anglong Wang Pen. Nasimet la taralang solong si langli labang solam kening jete pu. Nasi APHLC phansi ka sorsa tekan polam labang theglong lok si pinandum che than lo la si hala da ki pu mada junu da son APHLC jong si ki hai lo lo tang te Karbi Anglong ke inting kuku selang alang ni pen jai pon la so alam puta nasi APHLC ke pona ni bandame rada phan ki pang ting akam le klem kali ke pathe anga kam si klem bom lo la pen aron ting ban si klem bom lo la si la so puta nang li rad phan kopi lo sai thai ko alang li ilitum chief minister Himanto Biswa Sharma ke hai bang kang ting ben ka angta chini ne der lo alam bangke ili tumke APHLC tumke lo alam si than waret ke than pen ka chini lo ke lote la he lo ka the ang pu puda aprang ke chini ne de lo muni de tum 60 dol alam da chini ne than da chini ne amat ingting ku lo non ke 60 dol alam chini lo constitution alam chini lo CRPC alam chini lo, IPC alam chini lo, Land Revenue Law alam chini lo, Karbiatum aram hok alam da chini lo, Karbiatum ko pipi mai claim nang ye adunong chingdi claim nang ye pupi ni alaman da nang chini lo, la ke kathe ang la, ka chini bole te kathe ang la, la sinon Chief Minister ke hai elitum han ye pu je election jong si APHLC hai det lo te inting kuk po. Lagi ko pati ang atum already ko pati ang atum lo pati ang etlen la pen ting te ta chini ne itu ni election da hai pin lang ante la non ke hai ta atum si ka pa chini ne ka me claim thu gande la tum sa kang ting akam la tum si kang ting account claim lo aku ile non ta kang ting pulote bang pa chini ne pin ben claim joy ti si kang ting lo bodi bisaralam non contract pilo advertise the payment si contract pidat itilo patu joy pen non la dipu flyover ka selam ta
contract a notice pipe notice pipe de pacini ne pin pensi komat ni atom pan contract pide lagi kang ting lo gadi kang ting la kam se claim lo lagi amasi non anta papetang ke ke bang komal ni high court case pidam det lo ama no anta papetang ke de lagi kang ting la kam ke claim pot lo la son thak si kang ting la kam claim olu ilitum 10 crores each pilane along tin itu stadium selam lo auditorium selam lo 10 crores la pen long adim si auditorium ke thom thi da selam lo awhat ka selam do ko matum si ka selam mata chini ne ko ma se contract ke long lo mata chini ne amada la kang ting pen si claim joy pen si claim apo amanon ke auditorium da pu dorui ke NG atum si amunit se abitu dia lo neli tegram lo neli tum da habit bete da do ha siloni jang na tu ta do auditorium ma ke tepi job da luchok che hada la pen hala dongka town isivet town ta town binong ta kalila la anta da auditorium philo ne pholo ne do la ya accounting pen ke claim posi la son ke man ile la pen accounting pen ke claim posi non flyover ta sila mana pa petang te der no ala tender call ke der por no aga non hala Samson singa India statue ta ha room do kok lo non in dai hek lo prang in tui o non pang dai hek lo alon ka pe du pu tha to man atha long le bo tha o man pa pi thi hek la pol le bang ka du ke statue arleng ke statue ke kapang tui ka kam de klem ilidum ba da ka ba kapang de ka man si klem tu rong la poli la si son taxi do ulang ilidu appointment le 30 department do 30 department along non ko an si vacancy doma la ta itu manang than ke rat dum han papang tingkuk lo master appointment ko an ki pina lang do lang ma ako la aprang ki pida ke chia dom han pi thurong karbi inglong arat dom han pi pede la sopata ko pia thesi ni ma la ta papat ke ang eden lo rat dom han papek lang eden la pen na job itum sakorita long le itum ki duk tu muchot se cheplang la pen dormo ha long le itum chini lo CMEM tu nga chiklo yon bang si dormo ha long non itum master dum ke Ciklian trokben batai si kalite ningkan si pen batai si dor mahalong lipin ko pula tu ni chupon te yo lai kang ting akam ke claim por lo poisa ko nalo ne ke war ko pura tu lo ne pedang master dum han ki piniga poisa to nan nan lo ne akoros la puson si vi wrong tela la sopota ke thihek pan mangena li rat pan mange Nasi PHLC abang ke anso sesi kathang kam se claim pon bom ko sina kalang no ili tu kathang kam se claim pon bom ko la pen itu election hide lo te pathang tu muchot silang election mane election hide yong si PHLC tu election hide ulotan te ili tu kapathang li ke yong si non ke MLE election si do man te di MLE election hide lo te kapathang li ke son pilo hala Direct Recruitment Act ku Allah Assam Assembly tum selam der amat pion sokidar lai hui apos komat siki claim poma kang vai ta dak karbiang long le kang vai gari itum chini ne de inting cook pensi akang ting bikok pensi kang vai had dispur si kang vai la pena job itum pion sokidar sakori ta long le der no la posi ni tum MLE election hide lo te la direct recruitment act ke karbiang long la pen di mahasau pan be pa cancel det pat ang dang ko ange daksi tum ching wai long pon ke daksi komasi pion sokidar komasi LD assistant komasi hem card ko obang ke claim jima komasi hala forest department home guard guard pi ni forest guard pi ni ke claim ni man la anta dak peklang dak pensi dak diplomasi
itum kam claim long po Salah kira report pilo la pendon piding we det po la si pijo japran la sisi question ana juntung sar la si non Himanto Biswa Sharma kaningi la hello karmiang long tangkring a political party pula tangte BJP pen APHLC hello pula si ang ho pen APHLC pan kopia posi ki banam ko la ke alang litum ka pherel alang litum remdet lote non ason chu thap chu khru long le det papang ting kuk pen karbiang long papang ting kuk pen chu thap chu khru long le det na la pen alang li hala ATM karbiang long ATM lo mati di Chief Minister ATM puga dake poisa nang draw ye pansi wang titik puga mati hala nang draw long litet nang puka pherel dake poisa nang enlong litet na ilile bank ke draw ka withdraw dam de di son nang enlong litet na po pansi alang li ka pheresi karbie lai hoi alam kaning je la hok lo sita alang lita cikrong nang pok lo isor bangke ye itu APHLC itu intang pig lo po bangke Chief Minister mata cikrong nang kok lo lagi. Kongres atau mangke. Kongres tu mangke lah kopilon dia si itu, alah tu mangke tanda kali dia tu si itu lah. Ante non pijut japran si. Si point tu lah BJP bang kang tangi ke lah ke Bongo sena pen Bihar sena lah tumlong si do ya dapat si kang tangi lah bang cini lor karbi tu handa ke do pale kang tangi. Bongo sena Bihar sena tum an BJP long si duet la ho si la tum kang tangi athema nang ge bongo sena Bihar sena tum phai kam pik lo karbiang long karbi tum man ke minority ake ong e pinjong det lo ge di la helo la si BJP tum kang tangi athe la helo la ge BJP abinong ge BJP party ke li lage la non ge dobom tu ge la non ruling party tu la ge bongo sena pen Bihar sena party lage Pensar non pijut japran isi dalam rat atum pen alam kilo kasi pinangan aja ding lo kasi song 2000 nang libangan 2000 an ingkana lomben lo rat pandai banyak si PGS tapi nilai tum nang join lo na ke 2015 ma lomben lo awareness ki claim la si pinangan aja bulo ningkan cap do kai lo la si rat atum non puta nangli phan la pen nangli teman atim phan an aning ke du bong na la si ningkan ko an chong khong nang lang ki chun je phan puta ram tum ka chi than lu la si la so puta ka chi pan ning ding men si donang ko ma mate ra to bang ko puson si donang ko ja to mange ma thalo government ing tang pi ka bon uni de ji bu ko tu na du aja ka tum ka ma tha ma ke unji la aron men si claim pon pot la ke chun de ji ko tum ka du la si hala ning ki bi tum phan an nang nang ko pc pha pon ji sa so da la ki than ngang tu ngai lai lum no than ta pul ili Bongo sena Bihar sena room tong ke dukang tung ma ba ing long rat atum det along tong ke dukang tung ma la helon non ko ma than ngai bang ke karbi ing long rat tum an ke emethang amunit kacari long tong ke dukang tung ma kali te Bongo sena Bihar sena tum kacari long lo ke dukang tung non mate non BJP सरकार के लगे bongo sena Bihar sena tu kacari सरकार लगे लापो से अलग नहीं तुम कोमर लगे पते bongo sena Bihar sena तुम ते kang tang apa jo kang tang ling si dunang bulote lage bongo sena Bihar sena room lage dunang po lage la penon itum arum si dodun bong lo penangan ke penangan arum itum आधा सोसे अच्छी टीम सोसे के लिए तो बोंगो सेना बिहार रूम दो एटले अथेमा जोंसी बोंगो सेना बिहार सेना रूम का ली उतांते हला वोटर लिस्ट अलोंग पेन कि चिया तो अमेन थानंजी को लो लोंग के टॉक दो हला के अलो सेलम पेन टॉक दे नंग को गेदी अलो तक सिक्स शेड्यूल लोंग की पुतांग दे के सोना लो सेलम नंगी पु सेलम हाई हेदे तो गेदी ला पेन हला पीजीआर वीजीआर लोंग ता उत्तर बोर्बिल पेन ला पेन हेरोनी पेन ता एविक्शन हाई हेडे लगेदी के हाई हे एंडे ला हेलो के हाई हे पुलते इली तुम चिनी नंग पो लगे नॉन काउंसिल के बोंगो सेना पेन बिहार सेना सी कंट्रोल थिपल ला सी हला तुम एविक्शन हाई हेडे लो aron doko apian da aron doko kan ta एवे पीआर लोंग के जब ता एनक्रोचमेंट लोंग लेगेंदे ट्राइबल तो बा भान के
lagi pape dulong po bang gehada ketok do lagi Supreme Court order long tado seta tribal kali itu hangge eviction nangi pudo kende hala doctor kali lo la railway align king railway atowar king train ke dam ahor king RVRA na tu la anda bongosena Bihar sena tumsi cherai khiplo la ta council tum eviction hai he der loge railway department ke eviction non putok lo council apa the railway department al namanta arju hai he der lo bongosena Bihar sena tu la tum phan control tip lo nona CMEM tum phan MLA MP tum phan ke la pot si aja tu mah tadi mana itu latum intang pi kapot hai unde deh cuma latum BJP lekang tang kali bongo sena ben Bihar sena sekang tang and then non itu kar bi inglong ara tum kar kamata nahi ke itu bongo sena Bihar sena ben cesong nahi ma cesong nang ne lahelo alam bang ke latum han cesong ra perem det nahi pe ma perem det nang ne jong si cesong se ai di bang intang oleh ma government intang ko government pu thurong le te lage chok chel lage bongo sena ben Bihar sena se kang tang lage government le kang tang ali aru BJP le kang tang ali lage BJP to handa control thiblo rak thiblo to man ko het lo la to man la si la BJP ta induk big lo abinong he induk big lo BJP ante non a council la induk big lo la si kang duk ong si la Utor Borbil long PGR VGR long Utor Borbil la pen Keronita eviction high headed lo ke la si non halatung si kang tang di council BJP le kang tang leader kadi ande non ka song nahi ke bongo sena pen Bihar sena abirudhe si tum song nahi ka song nahi ta la ta je tong ke ten ji kwali la ta vote ki pialong in lawarat ke do anke la regional party apan pilak di timasil la pupi je la ka song ke un el to akero ki party lo sir klar dak pen non ra akan buthot labangan ningi pathe tholam lo la pen kidam tanga ni gi monto dame asama chief minister dame alang ni hopen tek na ko APHLC la ke si ang thek lo kang tang thek lo si sar ben la lo non ni gi binaya lama velo आज society ning cepat hepon bom na ko ate ang group ke ne lo acha kan le non apen la aron teng pen itung claim hono te non joy keji pusing li tame che chardam to sar pineng we talk show on 6 schedule to the constitution of India and autonomous state episode 502 long ko thot nang le apor nang chipi du na por akelo report pi lo la pen neng we viewers atom han dia chang tholo sab so technical problem do kokmat studio long la electricity bedel ala si so problem do kokmat nang litung maphan dia chang thulo da studio lo bang sab so hola current na problem do kokmat asi dia chang thulo madhu ka prek ahoda bang asu se tum bori ponto ko sin litung tame nang litung matheno dia chang thulo asi pineng we bang so 502 mane 502 episode long makke la pan sin litung kan toling lo kardom